Шоу Айбекеге армон менен бүгүнкү кечеси алышкенге сахнага чакырып алсак. Сөзү менен билимдин, дийикти, урмат сыйды, ак эмгектин, маңдай терден тапкан эжей. Термелик, билиминен алтын бешик, келемой деп канчаларга ачты эшик, кучагына алган балдар кубанычта, көргөн сайын эжейибизге дешет. Саламатсыздарбы, урматтуу эжекелер, ардактуу ата-энелер, урматтуу 1-А классынын окуучулары. Бүгүн билим башаты болгон ушул башталгыч класста салт болуп калган жыл аягында Алипе майрамы менен коштошуу аземи өтөт. Кечеде отурайган жаш бөлөктөрүбүз мектепте жазганды, окуганды билбей келсе, бүгүнкү күндө ушул Алипе менен кош айтышып, Алипени толук окуп бүтүрүп, мына 1 жылдык отчетун берип отурушат. Билим кемесине түшкөн ушул биздин жаш бөлөктөргө мындан арадагы окууларына ийгилик каалап, келечектеги ушул биздин Кыргызстанга төбөсү көрүнгөн, ушул Кыргызстанга өздөрүнүн салымын кошкон жакшы инсандардан болушуна биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Урматтуу ата-энелер, ушул балдар сиздерди кубанткан, ушул балдар сиздерди сүйүнткөн, ушул балдардын жакшылыгында, жалаң ушул кубанычтарына бөлөнүп, ушул балдарыбыз келечеги кең, өмүрлөрү узун болсун деп, бүгүнкү 1-А классынын Алипе майрамын ачык деп жарыялайм. Бүгүн биз бул майрамга билимдин 1-чи эшигин ачкан Алипе китебинен жылуу сөздөрүбүздү айталы деп атайын чогулдук. Улуулардан калган салт, урмат кыла жүрөлү, жолукканда ар кимге салам айтып жүрөлү. Салам айтсак улууга, эстегенде сүйүнөт, салам айтсак кичүүгө, улуулугун билинет. Саламдашуу. Деген ырсактардай келгиле бүгүнкү биздин кечээ келген коноктор менен саламдашып алалы.
şahitler, adlidir cana okucular. Men Ali'de kitapmin. Men özüm jönündө айтып бермекчимин. Ар тапкасын баштаган Ali'de үйрөтөм. Сөздөрдү шарт окутуп, сүйлөп түзүп, сүйлөдүм. Мени дос болгон, мен деп бералар. Сүрөттөрдүн маанисин түшүндүрүп бералар. Жомок ара кирчи досторго бирин ачам сырымды. Жатка айтып бералар. Жомок мага ырымды. Zor akıl berген, bilim үйрөткөн Алибек китебинин сөздөрдү билесиңерби? Ko'ngildan chiqqan joylari bugun bizga Ali'ning bayrami. Ali'dagi yuragim alaqadim. Ali'dagi uyum bo'lmoq, Ali'dagi tahsil bo'lmoq, Ali'dagi muallashtirmas, haqqu bo'lmoq. Damgalardı yürütün, ko'kko'chacha silotun, ko'ngilni tabiatni biletgan. Ali'ning mening aqlim, Ali'ning o'chaqim. Kitapda bizning bayramiz, kitapda aql, bir Damgalardı bilseler, beni urmattap жүрсөңөр, айткылачы убайым, ар бир тамга ырларын, айда турган сырларын. Emesi bar urmalı, ar bir tamga ırların, ar birinin sırların. Kanabaldan Ali'nin kitapten үйрөнгөндөрүбүздү айталычы. Ali'deki tamgalar harika acayip oldu. Ali süper az oldu. Katardan üstü dolu, gördükler cedi. İçkeriler cedi. Bizde düz, kızıl. Bizde nuran, birinci oğlu. Rabat vergenler Adem'dir. Ada aba almağa Adem basındadamız. Algaç yolu bilindi, Ali bilen alabız. Men egene tamga men bolom. Iştegенден качпаган эрик сырым мен болом. Түтелек жасагын, мени о деп атагын, окшош эго коюн ой, о таңгаган ойсун. Өксүп калсаң өлөкмүн, өйдөлөсөң көлөкмүн, өткөлөсөң качанын керекмин. Алыска кеткен адамым, мени ужан атагын, улмустеsin dedektif, улуулардан батагын. Мен үдеген тамгамын, үлгүлүү бала боламын, үрөк көпөлөрдүн үмүтүн актан япамын. Мен үдеген тамгамын, ырган акчаданын, затта булуучу чүйүнүн имандуу кыз аталдым. Мен өзү тамганан башталып, иламда казымыз эне таңдык. Bizden ura, oku, cana oku, rabat
Benim adım Fırdanlar, futbol oynayayım hayatta. Hamilen gitmese, aydın derim zamanında. Yeni bir de babamın, yeni de babamın, kalanki babamın, mecnunum boğutamam. Seyredecek beni, yüreğime evi, biraz çok kılıçça, sırtımı veren başlarlar. Türkü suçlanmamın, çilek beni anlamın, çırçıl çilek babamın, çilek canım. Sebenarnya sebelumnya saya bangun selalu saya keramaian saya tersesat. Şöyle günü tadacuk dişini, şöyle beni dostum doktor cumhuriyet. Yumuşak, ünsüzler sizden, bizim kadar önemli ünsüz. Kaderler tüzler dolup bizim tüz. Bizim uğrar. Camşı beni camandı, cam olmazsan bağlayayım. Camansın da tırtırı, camşı camın korur. Eşik bilim bozuldu, pulda sorun bağladı. Bıdanmadan başlar, Allah beni sır. Bıbın daldan karanın, uğraştay bunun dalabın. Bangun nurun tenini, bazardan abarın. Dost tanıştı satmasa, gayını çok tutmasa, değeri tazarsak alır, dili tazarsak tasar. Öyle tamamen bolum, öyle sen kolunum, yol şifacaka, dakikada bolum. Başkalar dokuanlar daş payını dair Pakistan tarihten bayım. Bunu kendim oyununda, ben güzelciyim, güzel asırım. Benim öyle kadarım, hiç durulmayacak artık. Neredesin cadanlar, masal kılacağız. Tak bacarım, açıkla, açıkla. Ne desem, açıkla, ne bu dostum, ziyan kılmayasın, zahmet bacarım, bir zahmet koguladın. Başkalarına benim, bir kusur tutacağımı lokma doğru. Ben de tamam, ben sana doğmadım.
жауабы берсе. Жаңыл айтар, жаңылмач, жаңылмачын, жаңылпас дегенде балдардың жаңылмаш айтусын тоңдырар. Babalardan istiyorsun, Allah'tan istiyorsun. Cennet kapısı, cennet bahçesi. Çok karşılığı dadalar, çok karşılığı dadalar. Sayın şartlar öğretmen, dikkat kısmı öğretmen, sayın şartlar öğretmen, tesisler öğretmen. Азаматтар, кезекте тауышқан тапсырды. Kolu gördüm adamga, gerek elere. Çok güzel ayıplarının nanın adı. 그리고 월화태가 떠오르시면서 즐거운 기분을 어우러져 대지대에 장착되어 있다 생각을 그런가 담아두게 커야지. Азаматтар, тақ қоймады, кезекте мақалдарға береді. Алдыңғы көч қайта баса кейінгі көч босады. Мына үйде балдардың сенен арқылы айта тұрған сөзің бар ма? Азаматтар, сіздер мені жақсы оқысыңдар. Мақалдардың, жаңылмаштардың бары бар. Ақылдыңызды табышмағын бар да бар. Менден алған білімдерді өршіліп, мұндан кейін адаби оқудан алғандар. Енді мұндан да жақсы оқу, мені ұятқа қалдырмайсыңдар деп ішемін. Мен сіздердің көмектеріңізге барып барайын. Қош туа. Қана балдар барлық
Balаны ата күтөп, туқымы булансын деп, баланы эне күтөп, учурун бузарсын деп, элибиздеги айтылган сөз чындыкка жакын. Бала ата-эненин орун басары, ата-эненин энеси, элге, жакындарына берген белеги. Бул кыздын жакшысы, бул ата-эненин бактылуу, өөлөктүү карлыгы. Урматтуу ата-энелер, сиздерге бактылуу жашоо жана
ömür vakit öğret olsan Kutlayın Bağların bayramıyım. Aferin bayramı kutlu olsun. Жақсылықай өтті мына жылдызға шомырасындар жақсы дайындаттыр барып. Сүйініңіз және құралшы қойыңызға батпай. Бағдарым бақытты болсын. Рахмат аға егелер. Жалпы жұмыс арқасында әкемдері жана аға ежекелер ушул жерде турган мугалимдер ушул бүгүн биздин бир жыл бою окуп даярданган окуучубуздун актында көрсөттүк сиздерге. Мынакей бүгүн да биздин жакшы маңайда Арифе майрамыбыз өттү. Ошо мындан да эжекесине таасир кылабыз, ушинтип биздин балдарды жакшы окутуп, жакшы даярданганга дагы ушул балдардан чыган балдар чыксын. Алды президент болсун. Ошол жылдыз сага да рахмат, ушинтип балдарыбызды татынакай кылып ошо Арифе майрамына даярдадыңыз үчүн. Ошол балдар силер да мындан кийин жакшы окуйбуз, а?